clear tu le ngai thla tu zong zong te chi bai le vekule April ni som sang ni som ni panga ania khovel boina chanchin thar lang sar zualte hilo ngai thaliangu US in Hezbollah tiral thuam da bo tura Lebanon chunga norna asiam chang letin Hezbollah chuan anral thuam te churam chunglam thil ani thu tar langin Israel beina laka ram ven himna na poimo ani thu an tar lang ve bok Israel army chuan Beirut chimlam biala choi fatmuna Hezbollah ten lein huailama ral thuam siam chuan mun arukin an siam thu an tar langa helai mun hi November sangni somni pali khan be aloni to bokani tunkara US Defense Secretary Petty Hexetin Yemen beina anasa zel tur thua soilan nuwa US in thlona mangin Yemen lebam chunjom zelin ruam manna chanpa omlovin Israel tang manga in apong bom chiam thungani US Pentagon chu chumlo chatlawa Yemen beina asan zel tur sang zel turin in puacha mekin US beina wanga tual chungmi te thina asan biau kara Yemen army lampo hi beina in anghong buai lo ni te po langin US si an la beile vezel bokani nimin khan US si an thlona mangin Yemena hodeida bial bom lein tual chungmi paruk ayat lem lo te thi in hliam tuar mi som pathum ayat lem lo anom bok nimin ve khan US in do thlona te chu an Yemen khopui sana air strike voi riat lai an nei le ani Yemen Armed Force te chu an mani missile siam chom hangin Al-Zor Syria boruak chunglama US ta MQ-9 Reaper drone pakhatan kap thaleta hei hi ni som chunga an voi thumka thlangna ni to in Gaza thlopna an pek nuwa voi som pariat an ka thlakna ani to bokani Yemena tais khopuya Gaza mi pui te thlopna pui thamtaka lan tir ni in Palestine mi pui tamtak te thi mek na ti to pan phu tani Tarkin thlopna apek HTS firfia khovin Syria sarkarna anchel nuwa US chuan Syria mar thanglama sarkar sipai tele kardi sel hote inkara in beina ti top turin ruam manna siamin hei hi ti puitlin anita bokani US army chuan Syria oil field lama sipai te da tlemin Iraq lama an sipai te hi anson chuak then bokani April ni som pania omana US le Iran inkara indirect in biakna nei tura nuclear issue chau thlirbing tumania he in biakna nei tur hi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le US envoy Steve Witkoff ten an kai swaido nani Russia Deputy Foreign Minister Andriy Rudenko chuan United States in Iran abe in Russia chu Iran nena comprehensive strategic partnership agreement lo sign to na noya Iran nena military zona puina peturani ani kherlo ti na tar langani US tan chuan ni in langchia ri lo ma se US in Iran ado chuan chu malchana Russia le China beina tlukhiala ni dona Putin le ji te hian tuna khovelin kai soina an her danglam dun mek chu Donald Trump indona siamin atin zone berturti anchave kurani Israel Military Chief of Staff El Zamir chuan nimin chomhalam khan Gaza Strip chimlam tloin an sipai te chu Khasam Brigade Rafah Brigade te ne ngei turin abei sei thu asila Israel chuan West Bank beina Operation Iron Wall chu official takin tilen zual zel ani tur thuan puanga hemia hian operation nei chuan Nablus le Balata refugee camp lamte po ahuam tel tabokani nimin vekhan Israel sipaiten jenin khopui thanglama yamun khuwa anvanor lea jenin ke ma bulldozer mangin chena inte ti chia talani zel US le Israelian Gaza Strip chunga Palestine mi puite then fight an tumna kara Indonesia chuan Gaza Indona in angong buai mek Palestine mi te chu lo mi khwal lai lok anin huam na thu an tar lang ve bok Israel military chuan nimin khan dar ka relo te chungin Gaza Strip mun sang somli le pangalai airstrike manga be ani thu an tar langa Israel hian Gaza Strip chunga chena mun te na takin ala bom zelani Israel army in Gaza city khochaklama Suzaya mun voi ni abeina Palestine mi somthum le panga an thi ba ka hliam tur mi somnga anombok Israel chuan Rafah kho pui chu buffer zone siam vek tumin ruam manna ani le meka hemia hian building lading zong te chu bom chet veka Palestine ral tan tur te po helaya hian
an lu khap sak tum ani bokani beina chang le tin Israel in thlona in Gaza a beithar le ta a thlaingi moza chunga Hamas in rocket manga an beina na saber an to chu Prime Minister Benjamin Netanyahu an chang le tura thua pe kangin Israel chuan thlona mangin Gaza beithar le ta bok Israeli sipai te chuan pathian nia Gaza tanga rocket ka chu asom zinga zaviaya tam chu Israel chunga atla abak chu an kap thla ti an soya apuak ke themin afu awangi mi pakhatin hliama tur ni in Israeli damdo in chuan a soi Netanyahu hian President Donald Trump anen in betura Washington apan na konga asipai te chu na taka changle turin acha ani Hamas en kol Gaza a Health Ministry chuan thotran ni tu ka khan amadar kar somni pali chunga Israel beina wangin Palestinian somnga le parukvel an thi ti an puanga Hamas government media office le Palestinian journalist syndicate chuan Gaza chimlam Khan Yunis sa tual chung chanchin bumi te in khwarna puan in ka funa Palestine chanchin bumi thi in midang pakuan hliam ni na puang ani Reuters news agency chuan nazar damdo in hung chunga puan in kang thil tuma mi an chilai video ti chuak bok Israel Defense Force le Sinbad Intelligence Agency ten thu chuin trom an siama chuan Hamas firfiak chanchin bumi anga press company a thok tha ani ti an soithung an mi tha hi Hassan Eslaya ni in an soya in dona chuwa pha na October ni sari sang ni somni bathuma Israel be na pu apusa le ni in an soibok PJS chuan na takin an dema UN po is Israel chu chanchin bumi tela Palestinian mi pui zong zong abeiti top turin an tiani Israel hian Hamas te hi damdoi in chu in humnan le anral thuam chek nan an mang ni in an la purenga le lamin an phathung ani Amain IDF hian Israel lamhoin rocket ka ani thule Gaza lailia dir al-Balaa district engmaza ta chengte chu in saseng turin atilok bokani IDF Arabic tupuang tu Lieutenant Colonel Avichai Adrei an inral rin na ti chua Israel chuan rocket ka chuan hun te chu abeidon ti asoi Hamas chuan rocket te hi Israeli ten Gaza civil mi te an suat chanlet nan an kap ti an soi ni in Reuters news agency chuan apuang ani Israela askilan khopuya chuan pathian nizan khan rocket a kana wangin siren ri le flat nuai lam puak ri siat turatam leya tun chuma rocket a be na hi indona omtira Hamasin an kana laka chuan atlem leya Israel hian anral thuam tam tak an lo chut chiat sak towa ma se Israel hi kha to kin an laka brenga beile theina an la nei ti lan tir an la tum renga ni China in India ado ngamangem kumsang khazakwa somrukle panni ania India in ring lo lai chu China chuan aron run thut maya amaloka in rem na thuthlungan zia bok sia wangin India hian hetia be ato mai hi ani anin ring bik lawani India atlom chiang leya sipai tam takan thi ba ka China sipai lawin tam tak an tlan chebokani heti lai hian India hian ram ri alu thla thlam deuh boka airbase tha omu malwa kongla athui thamin sipai le ral thuam da lu zung zung harsani khatilaya India Prime Minister Puneru thi thu chan pokha he indona India atlom chian ema wangin arilruna le shom tilutuk ni in an soi hialani kumsang khazakwa somrukle panga ania China hian India ron ti boile ta ma seram ria mi huai sen gorkha sipayan duty tlat mai kumsang khazakwa somrukle pahnia India atlom chian ema wangin India hi hartoa ramri po aveng ulukto China sipai in India leilung anrun rapchi ati in gorkha sipai chuan an khukri chuan an sa ngal poppoba indona chu ain tan le ta ngala gorkha ho hi an hoi sinema wangin sammanek so phei chuan mi in thi ka hlau lo ati chuan do ta soiti nani ani lo vek chuan gorkha ni ti nani mai alo ti hiala he indona hian China hian India hi azuam sual na samaya an sipai te ruang po an hlom theilowani an tlan cheta zo izoya India hian ruang sengoi na hun api hial zoka tuna phei chuan nuclear ral thuam nei ram kan ni to wangin zuam ngot chi kan ni to lo Bangladesh in vaon viawin China hila pong lo pong viau poni se ama hualvel tu le hmelma ram te atangin be atok thu theirenga India laman tang vek donani Russia ngei poina sumbom India hi athlop ngei na rinom chu mai anilo economy a US nen inel reng ania wangin
Indo na in ramsum le pai din mun anghong na chadzia an she ve reng do na ado ngam main arinom lo ani USA ngei po hi atira India tan nge yomin huat thla la le ma se tuna chuan Pakistan le China a in India thlop to zoka kongeng kima China tlak niam na turani chuan India hi apui se lawang chu wangin Indo chungchanga chuan China hi kan hlawak le min arinom lo ral thuamero ke ni a in an nei tha ma se India sipai te chu englai puaral be reng an nia wangin ton hriat an nei tha hlea pilot phei chu khowela an nei tha ber zinga mi ani chu wangin tem zok maila ral rel an thiam mewa wangin ne chu kan har sa via wangle India in nuclear ral thuam an nei dan kumsang khazakwa somsari palia India Prime Minister Indira Gandhi thupeka Raja Ramanan pokrana atomic test ani masak ber khan khovel adeng chuaka India chu economic thila ashek ngala mase kumsang khazakwa somkole pariat khan khatilaya Prime Minister Vajpayee le APJ Abdul Kalam Khan an test non le ngata India chu atomic power rama an siam ta thawani America khan Indo pui pani na hun lai khan Hiroshima le Nagasaki atom bomb atha ka wangin Japan kha tloma chuti lai tho chuan India scientist Dr Homi Jehangir Baba chuan hetiang lam hi alo zirbing ve mek boka India chu nuclear power ram ni tir chu alo tum ve ngar ngarani masi sang khajakwa somruk le pania China laka amwal phowa wangin malak phalna pe kania China point kum sang khajakwa somruk pali khan nuclear chu alo test ve boka chuta sang khajakwa somruk pangale sari khata Pakistan chuan India alo be ve khanglang zuya UK le US in Pakistan an puidan chu kan soito kha Arabian Sea UK Bay of Bengal US India hian nuclear ral thuam ne ngei chu thale dikin a hrechawa khatia US in Hiroshima le Nagasaki a theina pho chu anu phe kha chuan Dr Baba hian nuclear ral thuam nei ve ngei chu athu pui tlata Indo na mai pela ma electric bag chu anna na atang kai thu asoya ma se puneru khan ral thumatan aphal lova electric atan chu siam aphalani Baba boral nu chuan aminga center dinania boi thak ta ber chu India mi pui tam jok re theilu tuk chu ani ramhason jok te chom hlom leklekin kanoma chuti lai ro chuan France UK le USSR chu nuclear ral thuam nei an lo ni reng to boxi chuta China la chuan alo test hlotling ve zat boka India hmelma ani sia lu a haita ti chuan rampanga USA France UK USSR le China te chu nuclear ral thuam nei ram an lo ni ta a India chu li sa lang lo ma se nei ve ngei tumin acheru ve renga heti lai hin America chu Pakistan lam tangtlat ani boxi nen India tan chuan ral thuam hlawm siam chu ti mak mo alo ni chowa puneru khan ral thuam siam na nuclear power mang lawang tima se Lal Bahadur Shastri aron Prime Minister khan thiladang lam ta chuti lai chuan nuclear ral thuam nei toram panga te chuan non proliferation treaty an ziaka chumiang chuan nuclear ral thuam pung zel tur chu an dangang ti ani chu mai ni lovin hetiang ral thuam hlom takhi tu mai nan siam kan rem ti tur ani lo an ti boka India ro chuan lungoi lo awangin a sign ve lova kan siam ve om e mai an ti ta zo kani nuclear ral thuam nei reng si in US le ram dang then khat te chuan India in nuclear ral thuam ane ang ti chuan hlau tak zet ma se Indira Gandhi khan green signal apelui tlat thunga ti chuan nuclear ral thuam siam tur hian Paul nia anin thena scientist somsari panga zet anom ma se mi pathum chawin an thil tum an hria Indira Gandhi le head pahni te home minister le defense minister point an shilonia nuclear test na mun tur an thlangta a chu pokran thalera ni ti chuan nuclear chu an han test ta explosion nilovin implosion ani awangin radiation po adar ta vaklova leichung lama atham ralani tin kiloton som pahni chau ani awangin athok nep de boka hete si smiling buddha ti ania antes zo hian Indira po buddha anuita e ti in an shilani hete si US le Canada chuan an hel hle mai plutonium hi Canada tanga lak lu alo tambok nen bum ni in anin nga yani heti la hian Pakistan point aru kin an lo siam ve mek bok ti India hian a sia puitlin vat du na chu rilru om nga lani kumsang kha zakwa somria le pariat alo thlen chuan sarkar thar alo pianga
ma se ram dang ven thon na wangin nuclear project lam an hoi ngam lova kumsang khazakwa sum kole panga a PV Narasimha Rao aron Prime Minister khan aphal sakle ta ma se aru garala ti ani lo wangin adak thuaya America point aron senghal watani US President Bill Clinton chuan geopolitical pressure mangin ati top tir le ngalani intes vai chuan incho khopang aron tia voi khat mai ni lowin voi ni lai aron wawani India ero aphakar vetlada APJ Abdul Kalam chuan khati laya Prime Minister AB Vajpayee thu amuta ani hian APJ le scientist ngi muza chu nuclear siam na thok turin arwata andu dan dana cheta phal sak top mai ni ama theyang bera test turin atiboka hete si hau ta khop mai US satellite laka tanga himangai boxia satellite na clear lo lai taka chet kha nga yani APJ Abdul Kalam chu Major General Prithviraj tin kawaniya R Chidambaram chu Major General Nadras ti ani boka scientist te chuan sipayang chin sipa uniform an hareng bokani atlang puin zana na an thok thin pograna chuan cricket an khelti reng boka satellite atanga an mu poa bum na nan ti ani antes don ni hian thlian atawangin ahun an sona dar thum le mini somli le panga pma thli are de hnu chuan pogran chu apuak ta dur mai le voi thum lai an te sani ti chuan nuclear ral thuam nei ram pathum jinga India chu atel taran mai US President chuan India in hetiang ates tamai hi Asia ram te ta na him lowani atia India Prime Minister Vajpayee ero chuan in Vietnam chu kan ti ani anti ve thunga heti chung hian UN le US chuan economic sanction chu an thul ta chuang lova hetia India nuclear ates chung changa hian CIA director point amakani kanin tharengemo kanti lain ati hial India hian film khurlu tukina siam tlatani US po hi angeyom aman adu to kina siama amanga ramdang nei han phal lo tlat mai hi in mu sinna chikhat ani in kasia Israel mi te tana boina siam reng mai mi pui tele sarkar ho tu te mutmu tu thelova thabara siam reng mai tu chu Palestinian ho zinga pol pathum Palestine Liberation Organization te Palestinian zinga firfiak le zual Hamas le Hezbollah te ania an chanchin tlang pui tunchuma hian han thlir le lokila PLO ho chanchin hi kan soi fo to na in ashan pa dewa he Israel sarkar lu ti thak tu pui ber chanchin hi atlang pui chawa soi a thawme Palestinian ho hiram sang sanga an nia wangin Paul sang in ngei vak lo le du dan inang lo tak taka anin chendar ve nuaya chung zinga alom lian ber le an khai khom tu bera ngai chu PLO hiani kumsang khazakwa somruk le palia dinania Yasser Arafata fata group ami chu an chairman atan hun rei takatang an Paul din chan ber chu Israel noi boba Palestine mi tetana ram din ania tharum manga sual chuak turin ma an la ni niruk indona sang khazakwa somruk le pasari nuatang khan an lo lar chuaka kumsom live lai chu Israel nen an in do renga atopa chuan in remna an siam ta buaina tire lo ma se Israel le PLO in kara boruak so sang zual chu avong dai ve ani atira Jordan ram chunga in beng belan nia Jordan atang hian guerrilla ti dan mangin Israel te hi apa be china nato ka chan let na andon let le china wangin Jordan sarkar tan noksak an nita ka wangin kumsang khazakwa somsari le pakhat khan Jordan sarkar chuan anot chuaka Lebanona anin sona mase Lebanon atang point Israel an la beizui zel thova bom manga Israel hun poimo beite thonaruk bo hijack tele in rik rap na terrorism kongsang sangin chiat na le mi te ti thlabar na in nan thok thin hewang hian Lebanon rama PLO ho chu Israel sipaiten sang khazakwa somrial le pani khan varunin Beirut khopuya an hun puite chu jet fighter mangin an va cheu dar sar lewa Arab ram dang danga te anin suan chuak ta ni rong taka chetura Paul din an niangin an ho tulok te po rong tak boka da that an tok ve zau November ni som panga sang khazakwa somrial le pariat khan PLO chuan Palestine ram state of Palestine andin ve ta roya
Arafat chuan ho tu ni na achang zui zela chu tianga ral tlan sarkar andin ta ka chuan ri grab na nena Israel be reng ringot ain sarkar da nanga kalve turin an mani chungchanga UNO thupuan UN Resolution 242 le 338 te chu an pom veta indirect takin Israel sarkar an pom tel veta tia ko ka ama a andu lo thin two state solution an ti thin Israel le Palestine tiram pahnia siam ti po chu niom le in anron sheveta boka West Bank le Gaza bial te chu Palestine independent ram ni tura ngai ani Israel nen po in biak na do kan an kil tranta ma se second intifada boina wangkhan in biak na chu achok chele zota wandoi thak takin sangni le pali khan PLO chairman Arafat chu athil hau maya athi chan a chiang lo nan na pa nga ya thi aniang ti te tura shai aniang ti vela in hnial na tam huna local zela Palestinian housinga afir fiak pol lo lar chho Hamas ho le PLO chu anin dowa atopa chuan Gaza bial chu Hamas sarkar na alo ni ta West Bank lama PLO fata pol an sarkar thunga Palestinian housinga rau Hamas chu afir fiak le zual tharuma malak machuan tu te an ni fata lamero chu an nem seta politik in biak rem na manga an ram zale na sual chuan tum ma se chu tianga zoi dewa kal du lo thalai thaza ho tam tak chuan afir fiaka che Hamas le Hezbollah pol an zoma tun din huna Palestinian te hi Israel of nuai West Bank le Gaza an mania local self government an nei ve development le a barzon konga tho chuale sumnar an nei lem silova Israel te nuaya in lo fak ba ka Arab ram sang te tan puina jip khaya nung ve an ni Hamas hi Palestinian Muslim zinga Sunni an ni Islam sakokul muk taka vuan tu an nia tharuma chethin an nia sangkha zakwa somria le pasaria intifada hunlaya Israel nena inti boilaya dinania Palestinian housinga Israel laka adurum pol an ni Israel le PLO te lowin rem to na zong po an nol veka Palestinian state din turin tharuma sual chuan tum thichil bom hanga atam thiang ber Israel ho ti hlum hi an thu puyani tunhaya Gaza tangin Israel ram chunga rocket sang tam takan kap lut towa Israel point chang le tin Gaza khopuya Hamas sipai mun tele an rocket siam na mun te chu mesailin an cheu dar saksi asia thina ma se an sim chuang lo Israel an beizui zela ma se ral thuam anin nei that le ema wangin Hamas ho chu an chen na chat po le vuak let an tuar na sating mai ni kumsang ni som ni le pakhat chunga Hamas hovin rocket manga Israel an beidan chu rocket manga boman siam Israel ram chunga tlatura sang ni som ni le pakhat chunga an ka chua za thi atam thama soi se na ni lo me ni som atanga ni som pariat in kara rocket sangli zathum somli Israel lama an kap luta atam zok chu Iron Dome in a lo kap tha hun thuma thena mun khat chu an mani akap tu Gaza ram chunga atlavel mai antong pong ka ve mai po ang tin zon ren ron an nei lo chu thu khat bom siam chop chang kang lem lo an mang nen Hamas te hian Iran atangin rocket chang kang zok an la lut thina Iran hian Israel te be na turani phot chuan a in seng selo ral thuam tin reng teng kana te thlona kana te le rocket te hi a supply thina longa andron phurlai hi Israel secret agent ten lo man chuakin an lambun thina ni Hamas te le Israel te inkara silai ri a chol man lo Hezbollah Pathian Paul Party of God tina ani Muslim Paul pakhat City Shiite Muslim zinga political party pakhat fir fiak taka chethin Lebanon rama mun pui nei an ni kumsang khazakwa somria le pani kuma Israel in Lebanon arun lai le tual chunga indona athlin laya dinania Israel chau do lovin USA po an do bok April sang khazakwa somria le pathum kuma US embassy le anu October sang khazakwa somria le pathuma US Marine sipaite Riana Beirut ami ve bom tu takha Hezbollah ania
kum sang kha zakwa somriat panga khan TWA 847 thlona an hai cheka hun dangdanga terrorist thilti na anin rol deuh zia bok Hezbollah pol te hian Israel laka Lebanon ven him na an tho ve thowa wangin Lebanon sarkar point ral thuam an kol ve hi a phal saka chu chuan atipuang por hle Israel le USA do tur an ni chuan Syria te Iraq te le Palestinian malak na chin renga inrol anin pe reng December sang ni som pariat khan Hezbollah hovin Lebanon atanga Israel ram chung le nuai kilometer ngi mozata thui le an ver chu mu chu ania hei Lebanon atanga ram ri kan ngai lova Israel ram an be tumna ania akum lia ram ria Hezbollah te chuan Israel position te chu an ron kap vak maya chumi chang le tin sang ni som ni le pakhat khan Israel chuan hel ho te tombuk chu aba chulet sepani chumi nuwa Hezbollah te chuan rocket ngi mozatin Israel rama an ron kap lut chiam mai boka Hamas ho le Hezbollah ho te hi khovel huapa terrorist pol active berte zingami englai po Israel ri grab tura in pe reng anni an pol chin chiana logo chunga po puak rang silai an tar wa mai heng hel pol fir fiak rual mimal po thi chil bom ne na chemai thei tura paipon reng anni andu chuan Israel rama rocket azatel ka lu tur nei reng PLO Hamas le Hezbollah Palestinian ho hi ha chol man lova Israel siam tu te chu anni juda te an tha tharuman tho chuan tu man an dem lo Israel ten an chan let ve hlek chuan sarkar sang sangin an dem ron le luai si UNO thlangin Lebanon in dona sang kha zakwa somrial le panni Israel marlama ve thung chuan Lebanon rama in bun nget Palestine Liberation Organization PLO te chuan ram sang te puina in Israel do an puang zui ta zela Israel ram ribul vel an ron cho boi fo wangin juninga sang kha zakwa somrial le panni khan Lebanon chimlam le Beirut khopuya PLO in kulna hun te chu Israel jet fighter ten na takin an boma atu ka chuan Israel sipai ten Lebanon chu an run zuya Jun ni som pali chuan Beirut khopui da yan thlenga an hual ngala ma se Israel sarkar chuan ma son zel lovin PLO ho tu te nena in bia kan rem tia PLO te point West Beirut chu UNO sipai te shiat puin an chua san ta Israel sipai te point Beirut khopui chu an chua san boka sangkha zakwa somria le panga khan Lebanon atangin anin hnuk dok ta vekani Lebanon in do voi ni na thangkha lian nuwa chuan Lebanon a PLO zinga fir fiak Hezbollah pol lo piangin hun pui an lo din le ta July sang ni le paru khan Israel in Lebanon mi aman atan tirte chua tura nornan Israel chuan do vak maya Israel sipai tam tak an thia panni an man boka chung sipai an man te chan chua tum chuan Israel chuan Lebanon chimlam chu arun le ta ni som thum le pali anin do chungin Lebanon mi sang khat chuang an thia mi pui mak tawai khat zet khosak na achok buaya he boina chok chuak tu Hezbollah te hi Arab shoi tu te chuan an dem viawa lela mairo chuan chuti taka Israel sipai ne theilowa ngai an do ngam shim po chuan Arab ram tinami te fak an hlo hle thungani intifada zia chu Israelin op du lo en tirnana Palestinian ho lungoi lovin buaina ancho chua soinani intifada ma sajok chu December sang kha zakwa somrial le pasaria intanani December ni ruksang kha zakwa somriat le pasari khan Gaza Dora Israel mi pakhatin thil aleilai chu vi hlumania atu ka chuan refugee ke ma Palestinian mi pali chu Israel sipai trak le civil karin in suwa an thia chungmi te chu Israel in phuba an lak wang ni in Palestinian housinga chuan an vordar chiama mi pui pungkhom in buaina an cho chuwa wanga theldai tura Israel sipai patrol duty akal te chu tleirol kumsom pasari min bom siam chapa alo vom awangin sipai te chuan an kap luma chuta tanga buaina lo pun lun zel chuan Palestinian homna West Bank te Gaza te le Jerusalem te chuan buaina adar ta vakani Palestinian hobin ma an lakdan chu tharum thona civil disobedience Israel thil siam boycott roadblock motor tayar hal
chia pek du lo ba ka thalai rualin lungtum te petrol bomb te le hand grenade te mangin Israel sipai te chuan tong thina ko thlera in 12 buak na hmuna arab hovina lunga an ton dan te Israel sipai ten an mana an vuak dan te le an in be dan te chu chanchin bumi ten atha lo la in khovela an vordar chuai sia Palestinian lam chu atuar tu Israel lam chu obet tu angin an lan tir thiam sia civil mi le sipai in do na angin akala khovel puma TV a lo thlir tu te min hmua Israel sarkar chu amhai abal du hle kumsari Palestinian le Israel sipai te inti boi chungin PLO chu amashwai tu ania hemi inti boi chunga van duina tuar za chu Palestinian ten Israel sipai anti hlum som pakhat liam tuar sang khale zasari Palestinian ten si Israel civil mi anti hlum som paruk liam tuar sang khat zali lelama Palestinian mi sang khale za anthia liam tuar chu sang tam takan ni Palestinian thizinga hian Israel sipai te kut tuar antam ber arinom lain an mani Palestinian zinga in beina intifada anti chu omvea chung mi fir fiak taka tual thatu pol te chuan Palestinian zinga Israel lamtang deu nia an rin helte Israel sarkar hnoya thokte rin hel thila wanga kok tu kan tiang te chu an lo da thave mak mai bok chu tianga an ma ni mi za som pariat an tha zinga pahni chia rin hel thila an ti hlumpal aom ti PLO chairman Arafat ngeiin a soi thisen chuan hamanga in 12 vuak chung abikin sangkha zakwa somri le pakwa tanga sangkha zakwa somkwa le pahni khan Palestinian housinga in beina le in then faina intrafada wangin Palestinian mi sangkha don lai nun nain ator pha bok atopa phe chuan PLO lamin ti top dan tur an ngai tu tarwai zo kani kumsang ni atanga sang ni le panga chung khan in 12 vuak na second intifada anti alaksa intifada anti bok chu alom lea amai khan boruak a chezok an inti buai kumnga chungin Palestinian mi sangli zakwa pasari anthia Israel lam sang khale za anthi Israel in ne na changin he buai na hi antirem tani March sang ni le pahni khan Palestinian thi chil bom rap thlak taka wangin mi somthum la yanthia Israel sipai in ven na tura an lo siam to chu atok lo wangin West Bank le Gaza in ven na turin daidan na bangte an siam bela terrorist and all sam taka in rig rap na an tho thelo nan Israel sarkar chuan Palestinian area chunga vakal vel ti buai thla khopin roadblock engemaw le checkpoint engemaw an siam belta chuba ka Palestinian sipai ho tu tele politics roi tu te zinga helna cho chua ching deu mi zani aya tamma ti hluman ni Palestinian mi te chet vel na le an chua wana te po khwa khir deu angai ta bok indo na le inti buaina in huat ton naram thisen chuan hmuna changta Israel ram dung le wanga hian obetua an ngai Israel sarkar laka Palestinian home han ruwa ber chu buaina siamani khovel tilu hai tu an ni chiang hle anjinga hian hoi hom na le in lai nat na in mun a changlo obia om te chu obetu ai chuan khovel ngai dana tran tu an tam jok boxia engtin nge boruwa ka kalzel heng buaina chok chuak tu le remote control manga boruak ti so sang tu nia ngai PLO ho tu pakhat Khalil al-Wazir chu April ni som paruk sang khajakwa somrial le pariat khan Tunis khua Israel commando te chuan an bada tha chuan Palestinian bitna Gaza le West Bank na men lova van tlang tuar puina kongzole inti buainain azuya chuti line arab ram te chuan he intifada hi sum tam to ka lo supportin meyal zinga shiak an lo thereng boka Israel Defense Minister Yitzhak Rabin chuan Israel dan bo chiat hian man anei ti kan zirtir hlak an ngai ani ti in aloin show sa boka na zokin boina siam tu te chu sarkar chun handshake war sau thina asot mo theile Israel sarkar phurit tiswal turin pon lamatanga Israel sarkar dem nale boina siam tu Palestinian ho thlawang hau tu te chuan anti dan pa ngain UNO an lo beng cheng theisia UNO Resolution 607 le 608 atangin Security Council chuan Palestinian laka an kudlek dana
Israel sarkar bok an ron dem le a ti tur le ti lo tur bok an ron tuk le peka iweno hi chu Israel dem na le soisel na headquarter ani to wangin an rel le tur po dem na bok ti mai turani USA hian lo tran puin sem na tura an ron na te hi lo ve to thin lo se Israel hi amal tran sia pui tu nei lovin aro thotanga an nuai ral dai toang thile dam kara leng Israel sarkar tan po iweno thupe khau tak tak adon mol mol te hi zom vek don se arab hol atilungoi chuang lovanga buaina po akian pha chuang lovang an ngai dan le thlirna atanga anti tur anti ani ve mai iweno takin chutiang kara chuan Israel chuan ramtana ati tur ati ve mai angai boka nung ve tlak lawanga ngai tu tele ti boral vek tum tu ten an chim buai reng na kara hian an nam din kho chuana tura an din na nga ya nget takin an ding char char mai ani Palestinian housing a po an boruak thlir dan ain so son ve ta shet aman manin Israel an dem tluar na kara politic thlifim lo te in an zinga ro rel dan kong in hongpo amu mal cheta November sang kha zakwa somrial le pariata Algiers kopuya Palestine National Council meeting an neina Arafat kai suain Israel hi recognize ve to mayangu ti thu chu anti tlu theita hialani chuba ka sang kha zakwa somli le pasaria UNO thutluk na ngaram pahnia din two state solution lampo kha an bengaronga alolu tran vele theita chu thutluk na chuan USA tilom khopa PLO chu Palestinian mi puite ayo tu bera alo pomta Israel nena in betur point PLO chu ruat alo ni ta hialani amairo chu Israel nena in biagrem du ve mi alo Israel sarkar lom ve ringot right to exist po pompuilo tharum tho na le thisen chuana manga Israel ti boral tum Palestinian housing a firfiak pol Hamas le Hezbollah pol ni ten terrorism manga Iran tran puina a man lak chung chuan Israel rama khuan ral muan na om lovanga an na ber judami ti hlum dan ringot an zon lain Israel chuan a khwale tuite vengin atul dana zerin achilet vele bok thinanga sarkar dangte liberal koshan tele UNO te chu terrorist lama tangin Israel chu andem le chiam thinanga chu athuno nanga an sakzo theilo labial chu anie